sahabti tokkotu jaa rajulun ila rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam gurbaa tokkotu kama ergamaa rabbii dhufe sallallahu alaihi wasallam hoggaa kana maal jeen faqaala yaa rasuulallah yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii yaa rasuula rabbii jeen كيف تقول في رجل أحب قوم ولم يلحق بهم نما تكو أمة جال خوجنتين سن الرأي الجمال ربي صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب جين أمة تكو نجالتا غيرو لم يلحق بهم دلقا غاري كيسان دلقاني سن دلقون دن دينيا كم جين كيسان دلقا غاري دلقان سنتي dalagaa gaarii san numaan jaalladha malee namoota waan gaarii dalagu san sila akka isaanii ta'uu numaan fedha garuu itti dhaqqabuu hin dandeenye fedhuudhaa wajjiin sadarkaa isaan irra jiran san waan akka isaan qabanii khayriirraa waan san qabaachuu hin dandeenye bikka san dhaqqabuu hin dandeenye dalagaa akkasii san dalaguu hin dandeenye akkam jeen ogaa kana garuu khaysaaniin jaalladha jeen nin jaalladha jeen isaan san ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam maal jedhani almar ma'a man ahabba namuma jaalate wajji jiraata ma'a man ahabba nama jaalatu laalladhu almar'u ma'a man ahabba riwaayaa biraa keessatti nama jaalate wajjiin ta'a jennaan sahaboonni wallaahi jaan takkaa islaamummaa booda akkanatti hin gammanne akka islaamummaa hin gammannetti hin gammanne yoo hadiisa kanaan taate malee wanni islaama ta'uudhaaf muslima ta'uu keenyaan akka gammannetti wanni eegas boodaan nu gammachiise hin jirtu yoo hadiisa kana taate malee maaliif nama jaalatan beekan eenyu beekan nama jaalatan beekan eenyu jaalatan ergamaa rabbii صلى الله عليه وسلم رسول الله جل إساتو قلبي ساني كسر نمو جنتان روايات برا كيستي نمني تكو نمني ثوبان جان خن قامسا حقته خناتو اتلف ارجما ربيتي يا ارجما ربي مال تو كنا قامس نياتنا يا دخيتي يجي يا رجال ربي صلى الله عليه وسلم ما لينا هقام منقلي يعني ننقيسو جيل مال يا دوتر أنا جين يوني بقياك أعما جين أتي جين أم بيالا أم بيوجي تاتا جين أن يو ورى جنة تاتي إجان سن أركو جين سدركام تي سدركا قدو سدركام بياتي جنة مخير ستو سن أركو جين yoo nammoo warra ibiddaate guutumattuu sin arkuu jeen si dhabuu hin fadhu ilaal jaalala saabaa bara silaarra nuti allahu wasanaa bee jaan kun alla shirkii dalagee jenna an si dhabuu hin danda'u jeen ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam si dhabuu hin danda'u jannata yoo seenee si wajjiin sin arku ati silaa sadarkaan ta'e oli yoo nammoo warra ibiddaate eessattuun si arga jeen yaaduma kanaan mataa na nyaatee kara qaamaas na nyaatee qaama xiyyallee kanaa akkanan na nyaate kanaan na hobbise jeen hoggaasani aayanni quraanaan leen buute jechuudha haa ta'u almar'u maa man ahabba fi lhawaa jedhan jechuudha jaa rajulun yas'al fi lhawaa bukaarii keessatti akka dhufattis jaalala keessatti almar'u maa man ahabba namuma jaalate hojjetaa eenyu jaalannu haalaalannu namni nuti wajji ta'uudhaaf jaalannu eenyu haadha namni akhiratti illee hojii ta'uudhaaf jaalatu nama jaalate hojjetaa osoo namni takka kaabaa jalatti du'ee namni inni jaalatu awurooppaa yoo ta'e isa sanii hojii malee hin kaafamu kaan ammoo awurooppaatti du'ee yoonii fi kaan kaabaa jalatti du'e inninis isa ka kaabaa jalatti du'e sanii hojii malee hin kaafamu kaan biyya teenya du'e tokko kaabaa jala yoo du'e kaachi du'e san yoo kana hajaarate isuma sanii hojii hin kaafama almar'u maa man ahabba nama jaalate wajjiin kaafaman sanuma wajjiini guyyaa qiyamaallee qoonni isaalleen isuma sanitti dhiyaata namni ati jaalatu
nama guyyaa qiyaamallee ibsin qaanfachiisne jechuudha. Nama wajjin kaafamuu jaalatu. San saahiba godhadhu. Abaluhu guyyaa qiyaamaatis wajjin kaafamuuf naaf taha. San laaladhu eenyu isaan san eenyu jaalattan saniif. Al-mar'u ma'a man ahabba. Waan jaalalaa kanarraa sahabaan hedduu ergamaa rabbii jaalachuu turan. Waan kanarraa kan ka'een hokkaa waa'ee jaalalaadhaa kana tuqan isaan hundinuu yoo laalle ajaa'iba agarta isaan irratti. Yoonii fi Sayyidina Abu Bakri yoo fudhatte ergamaan rabbii akhiramanii osoo guyyaa muraasa hin bulini mataa isaanii qofa keessa kaayanii waa shawqaa ilaa rasuulillah waa shawqaa ilaa rasuulillah way خلاص نما ما جنيت إبسل شوق يكون خان ون تبو هندنده شوق انت ياما دنيا رجراجو سنتين تكادو أنتاتوس أكو متهتو إرقما ربي أركو شوق انت يسنجا إني نسنتر ري وسوء كستي أني نسا جال الإرقما ربي تنيار أنتو جما دنيا رادين وشوقا هجا والنسان حوضرا jiru dunia rattille eega ergamaan rabbii duniyaa irraa deeman boodaan isaa wajjin wal arguu isaanii wajjin ta'uu saniif nuti hoo mee hariiroon nuti ergamaa rabbiitii wajjin qabnu jaalalti nuti isaaf qabnu tan dafnee isa bira dhaquu ittiin barbaadnu eessa jirti irra yoo if gaafanne ta isa bira dafnee itti dhaquu barbaadnu ni jirti isan mee suni yoonii fi Faatimaa fudhatte Faatimaan intalti ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaanii fi ergamaan rabbii dhukkuba du'aa keessa jiran itti dhufte itti waa himan ni boochi deebi'anii ammaas itti hasaasan ni kofalti haati teenya Aishaan maal jetteen way waan ajaa'ibaatiin harkeetteen irra ammuma boochee ammuma akkami kofaltaa hoggaa inni waa itti hasaasan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ni boochi biraa ammaas kootti jeeti fittas qabee itti hasaas ni kofalti maal jetteen naa himetteen ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إكتي أرجما ربي باسوته صلى الله عليه وسلم وكان أرجما ربي آخر رادي دنيا رادي من حق آن سر ركبو حق آن سر ركبو حق آن سر ركبو سكبي مي خفلا في بوينسا والمخزن والدفزن أدنى باسيتين بياسا بردتين جزيد راو نين بويف هكا الجمال ربي صلى الله عليه وسلم اتججوا لكم وهنا خيستي قرأ آخرانات ديما جاني الجمال ربي صلى الله عليه وسلم ننجاني لكم وهنا خنوان خيستي قرأ آخرات ديما ننجنان بويت خفل نودوبة ايغس بودا خفل سنتي عاني مالي ينان بر خفل يتين هكا نتي أساسه لما نتي أساسيت الجمال ربي صلى الله عليه وسلم namni dura natti aanee du'u mana kiyya keessaa si hiinaan jedhe addaftee duta ni duuta yoo siin jaadne kofaltamoo ni booye namni qaamni nu dhumeeti namni hidhaa du'aati itti murteessan jaadne har'a nama takka bar hidhaa du'aa itti murteessan gisee jaadne warri guutuun iyyee dachii guutuu garagalchu ni duuta jennaan namni yalhaqu namni maatii tiyyarraa dura natti dhufu si jedhe ni kofalte jechuudha maaliin kofalte du'uudhaan kofalte jechuudha دنيا تنرى والنسان قدون إنسان يكتن جرت خلاف وشوقا جادت جودا وهي هويت يتنين الجمال ربي تلكم سنيف ذخري يجو نما منا أوغي متى آخرا أوغي سنيتي منا أرنا مني بيالا يجراته يو بياربا جراته بيارباتي منا أسد أوغي متى منا بريدا فيلا جارته بري فتسن قابة تديمو قمدات تديما قرأ أواد ديمها بكا درا منا خيرا خيسا منا هنكم نسرنا منا بريد الجزء ديمو حولان تديم صحاباني سكسترا هقا إرجما ربي صلى الله عليه وسلم الدنيا تنرى ديما إسانيس دنيا تنرى تسام بودان حفون دنيا تم بكا الروارا انتهي تهون أبو إسي بكا الروارو ميتو جال النوس جبنوس أسران ديم غيرو إنيو جال إنيو تنديم eenyu namni achi wajji khaafamu barbaada akkamitti warra ergamaa rabbiiti wajjin kaayyoon teenya guddoon maal isaanii wajjin khaafamuudha akkuma rabii'in jeetti
يا إركما هقاني في إركما ربي تكشو خدمي ربي سل تعتادين وما فيتنا قافت جين رب الرئيس يقول هقا كان جون اتين يادانا تيسي جين يا إركما ربي قلتي بيه جادي يون أما دنيا مليونر رجع أما نمني مليونر رجع مليونر أنت جيس نافخ يو إركما ربي دعاء نقول مين أركت جين تناسي مجين كاجون دي مين ما له بدون ده اتيادي تلفه يا إركما ربي جين ونين سهل مرافقتك في الجنة جين جنة خيست سوجتهم برباد جين يا إركما ربي صلى الله عليه وسلم جنة خيست مرافقتك في الجنة جين أو غير ذلك فهو ذاك خبري خبراته نقبض جين سلارة جارتيس فولي غرا غرغرا مالي سكنا بده ویلا بكناتيس كباده فوكس منا سكنا كباده دنيا سنو مجه وننكم مال مرافقتك في الجنة جنة مخيس تيار كما ربي سجيتا ودانجي خبران كبدا سنو مجه واو دوغا هتي چلا شاطر نماتي چ سنيف نتيو arra eenyu wajjin kaafamna yoo akkamitti muraafaqa ergama rabbii saniyar din arkaddu dhiira jechuun kanarra wal dorgomuudha maal irratti miti duniyaarra wal dorgomuu miti akkamitti ergama rabbiitii wajjin kaafama kana dhiirummaa kanarra wal dorgomuudha saniifi sahabaan kana beeytee Abuubakris mataa qofa keessa kaa'ee way shawqiiti way dheebuu ergama dheebuuti shawqa بل شوق إلى الجنة أنجو بر غير جنة أنجو وشوق إلى رسول الله جتوكرا جهلهم أكد جهل اتصال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا رب جرب بدأ دام شرك داوني إننا رنا متوك إرجع ربي تنجال ده شوقي كذا إرجع ربي وجن وشوق إلى رسول الله جتوكرا وين كم جتوكرا خيسي ساني يادم وتر إرجع ربي أبو دار وشوق المرء مع من أحب إساني وتنتا Bilalo maal jedhe Bilalo ta Bilaalin gabaabsina hoggaanii fi dhukkubni du'aa itti dhufe dhukkuba du'aa keessatti intaltisaa dhufte waa karbata abii way cinqii abbaa kiyyaa jette shakarmooyte keessa jiru usakkasin jaynii jeen waa darabaa jedhe darab jechuun nama gammadee wallaalee utaalu jechuudha darab way gammachuu isaa jayde maaliga du'uuf deemaa bara dhukkoo du'aa keessa jira waa daraba gadan alqal ahibba jee boru bar jaalallee wajjii wal arkuu deema eenyufa muhammadan wa hizba bar muhammadii fi sahaboota isaan biraan dhaquu deemaa baru aruuza kiyyaa boru akka waan achitti isaan waa hunda qopheessanii achitti isaan biraan dhaquu deema nama duuba duniyaa tana keessa jaalattee isaa wajjin jiraatin akhiratti akkamii wajji kaata saniifi carraan ergama rabbii duniyaa irratti arkuudhaa sanillee yoo nu dabre carraan isa jaalannee manaamaan arkuudhaa isa jaalannee isaa wajji kaafamuu nu dabru jechuudha المرء مع من أحبه نمو نما جالتي وجين كافم بلال وقربا ويكم مجوتي يجتو بلال وقربا غدا ألقى الأحبة فالجال اللي وجه ولك محمدا وحزبه محمد في بر صحبه سامن جو ولك عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان ذات هوغا خوارجان دفتي أجيسوف ورانا منساتي مرسيتي اتقفل halkan sammanaa marke ergama rabbii jarke sallallahu alaihi wasallam ya usman jeen durani be osoo duniyaa irra jiranii ummata tokkootu ikhla'as injani la takhla' jeen garuu manama kizii arko boru nubira furu barbaadamu rabbiin ummata sirra duulee si cabsuu deemu kanarratti intisaara barbaadde jeen soomana qaba مالتي يا إرجما ربي جين إذن برتي فرو بربادة جين ما نام سندريت إذن برتي فرو بربادة فرو خلاص دنيا دنرا هم بربادو دنيا دنرا إذن برتي فرو بربادة إذن إرجما ربي بير فرو مال دوغ يجوبان خلاص دنيا دنرا إرجما ربي يجين هكا خنا سيدنا عثمان ليسنا هكا أمني خوارجا رفاني تمرسن وراناس إيسا جين
خلاص اتساس الدون تنقول إساء قرآن فسيكفيكهم الله جو رفني أجيسا سيدنا عثمان قالوا دروني ما فرد اسم برد فروض بربادة جنة كما ربي صلى الله عليه وسلم إسانو آخران إسان بربادة جهلت إرقما ربي تإسان قبني بتنو تقبنو إرقما ربي نوفيس ودمان إرقما ربي إرقما خير سنيفي المرء مع من أحب namni nuti jaalachuu qabnu warra rabbiin quraana keessa dubbate jechuudha. Eenyufaadha? Hanga guyyaa qiyaamaa jaalachuu qabnu warra isaan milkii isaanii duraan rabbiin dabarse hanga guyyaa qiyaamaatti karaa warra milkaa'ee jee. Ulaa'ika alladhiina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyiin. Anbiyaa jaalachuun isaanii wajjin kaafamuun dalagaa teenya ta duniyaa irra dalaynu hundi dalagaa isaanii wajjin kaafamuu irratti ifnuun qaanfachiisa. Dhabnee dhabnu تجاللا مو نم تكللو مال قولون دندو وان جاللا إسان جالتشون دلقا إساني دلقودا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء لا صديقوتا ورا أنبياء لكمسا ورا أبو بكر إساني وجين كافمو صديقين والشهداء سيد الشهداء حمزة ورا عرسا لبو ثاني ربي فجتة خنني لبو ثاني دبرسن ديني فجتة والصالحين صالحوتا إسان كان وجه خافم والنبدان سنيفي أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إسان كان وجه خافم دير ججون نما إسان كان جالته إسان كان وجه خافم ونفتتا في قدو دلقان هنك دنيا الرجل روس إيرمان دغارا إسلام ما خيستي خرا أمة سني كبنة إسان سنجالنة خرا ساني رديمود إساني وجين يا رب نخاس يجود إسان سنجالت جودا ونمني جالت جودا جال خيستي نمني جالت دمو كبوس أمة خنا خو وجين اللي خافم إفنا من قام فتشني أنا في نمون ومجالت الرا يو إفكيس تستيبني أي نونتي نمني نتجال نخو وجين كافم دم أمة خنا إفدرانك أبنا ساليوتني جالنا إيه سجل سنيفي من آدى لي وليا فقد آذنت بالحرب قبروت ربي أدابدون ربي وجي ولولونا واني برخار لنا مرة أوف غيسا تكسني جودا ورّا ربي جالتي خانا جالني خراساني سني رديمو إسان سني وجي نكافمو إيرما لغاتي جودا قوة يجون نما إسان كان جالتي إسان كان دلقا إساني دلقا إساني وجي نكافمو سنيف ورّا إساني وجي خافم ربنا هقول خراساني رديم ربنا هقول ilmaan keenyallee dhaloonni lafaatis isaan kana qudwaa jechuudha fakkii gaarii godhatee lamuunaan gaariin dhaloonni if dura laaluu qabu isaan kana jechuudha ambiyoota siddiiqota shuhadaa'ota saalihoota isaan kana if dura laallee qudwaa keenya goonee haala saniin deemu arraa nama takka yoo gaafatte maal ta'uu feene fuulduraaf yoo jedhan isaanii wajjin gaafamu akka sahabaatiin ta'uu fedha namni jiru hundi kaan doktora jaa kaan maal ta'a wanni sadarkaan ol aantuu qabdu duniyaa fi akhiratti wanni rabbii sadarkaa namaa ol fuudhuun ummata akkanaa kana jaalannee karaa isaanii san irra deemuudha fakkeeffachuu miti foorjiitiin jaalala dhugaatiin saniif jaalala isaaniittis rabbinu haa kanu warra isaanii wajjin walitti qabamu rabbinu haa godhu gizee hundaa duniyaa irraa isaanii wajji jiraatu dalagaa isaaniitiif isaanii wajji jiraatu akhiratti illee isaanii wajjin ta'uu rabbinu haa godhu kana dhiirummaan dhugaa gootummaan bikka kana irratti malee qabeenya irra wal dorgomuu miti gootummaan humna wal garsiifachuu miti gootummaan dhugaa saniifi goota akkanaa wajjin warra ta'uu rabbinu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jala rabbinu haa baasu hadiisni kuni itti dheeratee yoo irraa dubbanneen hadiisni waan ma'anaan isaa lakkaawamee dhumame guyya takkaaf lamattuu dhumuu miti haa ta'u arraaf hadiisa 48 sirra dhaabbannaa hadiisa 49tiin saglaffaatii walitti dhufnaa warra isaan san jaalatu rabbina haa godhu warra anbiyaa jaalatu ergamaa rabbii jaalatee hoggaan irra sirraa deeman illee waa shawqaa ilaa rasuulillah jechaa deeman man ahabba liqaa ahabba allahu liqaa namni jechuudha isaan qunnamuu jaalate rabbiin isaan san qunnamuu jaalate namni ergamaan rabbii isaan qunnamuu jaalate ergamaan rabbii isaan qunnamuu jaalate isaan simataman jechuudha warra ergamaa rabbiitiin achi simatamu siddiiqootaan achi simatamu shuhadaa'ootaan achi simatamu saalihootaan achi simatamu warra akkasii san rabbinu haa godhu warra duniyaa kanarraas hamma jirru karaa isaanii irra jiraannee jaalala isaanii irra jiraannee hambaalee isaanii illee jechuudha warra tika ta'uuf jechuudha tika waan ambiyaan itti dhufte diin ambiyaan itti dhufte kanaaf dallee ta'u rabbinu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jala rabbinu haa
باسو وان إسان جلال نهم بسلي رب نرها قبو نتلي وان سنرى رب نوافا جيس سني في خير دنيا آخرة وندا ورب ولنا قبو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا معهم وفيهم يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وفعل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وفعل واعتقاد اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.